Kardom pini ada berta long penili Samira Singh join di therapy non bertang ton pen arjui tha. Rong plim plum biming ti lapen bachok rong par arong aradatum MP Horen Singh bi pen long e ke somte kang mate alam chaga teng pen kachelenga to war nang patang pivek nang jipusi kachuningri. Dhansri constituency ki parlo rong plim plum mangkang kido biming ti lapen bachok rong par arong asaratum riso basa chinthong asar lapen nimali atum pen chilang pet pen MP Horen Singh bi apan kachelenga to war nang patang pivek nang jipusi ke hang pasupo. Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kili Kaprang Hutsi Labang Sotowar MP Horen Singh BPNC Longi Somponlo MNBT Atowar NH 36 Pet Biming Tiarong Bachokrong Pararong Lapen Dasarat Sarma Rongan Towara Jak Kilometer Kithomra Meter Thong Kepandu Lapen AP 2019 to 20 and Inkana Parmana Hutsi Longi Somdamlo Bonta Pining Surihinira Inkoirai Hini and Inkananta Kapatang Pipiajo Pirangkia tumathingno pachini nang koklo pusi hadagara tumpen ningje lasi prabjin pen kapatang sirak jeapha sodak pen kihang padupo towar ka vipen aniwang laso towar akrong pen kacheleng nang arong arat tum pinang kisung chichak nang luputa pirangkia tumangno rada tumpen ningje pen labang so rong kacheleng atowar MP sar aprangsi 1920 labangso SOPD labangso ice cream pen kachitcha kilometer ke thomra mitar thong kep 3 crores 30 lakhs 22,000 labangso ice cream pen nili tumaphan nang pipo pu chichak lo akihai MP dak rong wangsi nilitum along towar ki ig bangke nang pivek pupu alam chak nang pilo sitame non piniar ni anta nilitum kachelenga towar bang hengno ig daglok kedam tang ake hengno penta non abang si akele hengno thu ongchoglo nasi kedam tang ke nilitum job card pen putak lo lasu atuwaran ta nono bangke JCB pen pasur thu oi man ke non bangke RVRE lo an ke non bangke ansu se kele ke henolo an ke non bangke fisari ta paheno pidag lo hidi sitame paheno pidag lo la pen rong ke che dam ke che wangan ta aprang ben mute non si kele ke heno piglo la si sar Horen Singh be afan ke chuning ri bangke la son hello je aprang nang li lam chak rong ke wang hut nang li ka chi chak te kang alam chak non prab jin penamat nang patang nang pula bang suatu waro bang nilitum ke nang li fansi rat doan pen ke nang chong hong ding lo lasi nang li lam chaga teng le pudam pulong te nang li ke towar chot kali ring ta hum pho nang piji puta nang li lam chak du an par sitame open stage tame nang li tum kilun ke kanthek ser posil swarong phan nili open stage tame nili kota pe nang piji puta nang li kese chakdu sitame la an le pupe pu sitame towar bangke nang li tum nang paplang ve ka sonte nili tum rat pen ansu sesi nang li tum phan nang cherap nang chetu du na lang polo sitame nono bangke nang li lam chaga teng non ningkan hini pardeta isinata nang li lam chaga teng ke pleng un edalu lasi nili tum pini le tho sitame pini pen phong ni lo nili tum labangso media phan hang nang kok alam the puthake nang litum nang che humri redet khayang National Highway Road Arai nilitum Biming Tiarong 1952 penarong lo boy fisita Dhonsori Homosti Jomunapar area Karbi Akhai MECEM ke mandum ke komre ajoine nilitum non puloita 1952 arong penta towar isinata long dundelang ring isinata long dundelang National Highway Road Arai het kedo keche therak meme ason si kedo lo lasila nona sarkar afan niletum kachijur dun dak arat doan na ve an rong ni rong thompen bang pharohini sosia rat a population voter list ke doan ta niletum la nona sarkar phansi chitu cherap chitu dun pensi hailo lasi non ke alangli
bia sang ho Horen Singh be MP alang li ge non ingkal si bak si do ta hai lo la si kang hon pen non pini pina mat nili tuma phan alang li hoi pen towar nang cepat tang ja phan la si ke chuningri nili tum thang akajuno thang ka sorsar ta kali la si non pini ladak alang li meeting ke wang ve prang long aka la swa kengri nili tum non rat chingrum si alang li phan ke chuningri alam si kening je nili tum thang aputi mane ke chibahong ka chingche alam ta kali ining samjin pen alang li non amat towar nang papleng po pusi ansi nili tum rat pen chwa khasi chonghong prong lo karadom Karbi Anglong Autonomous Council yem barim Ashok Tiron pen Karbi Anglong di Katalon chia puthak lapen Porokwa Multipurpose Large Size Cooperative Society Limited along alam thian parta Karbi Anglong Autonomous Council along non kachari boma sorkar arling ki thetum ajakong ki Assam sorkar tum thipone non ki do CM lapin EM atum ki amen chotlo ajakong abelu pusi EM barim Ashok Tiron pen phirangkyang no ningje Anparta APHLC asong pen kaningji ber alam thi re-election puthak abarim EM Ashok Tiron pen kupisi kaningji ma arjuik tha nito ma party panang kok pon nito ma hin pen bangke bangkri pho asit do dak paro khalem salong nito na bangkri pho ta pidun lo si bangkri phong bong pen muhila ta bahini do pasi tum pilap lo pasi la soteng polong te non nilong ke do atum anta ke de dang selo pasi alang litum nang thana teng alang to report ang piateng polong te non phong phong bangke la daga bangke ki hajiang ring bang theta athi chu ningkan pho la tum lem sari dat pen la dak ali bang thek damong le kaluksan lok aprang prang atra kan ta non jor lab lo lan chote lang aprang prang bangke dak kerosene ta long dali ta long sini ta long ta nona bangke sang pen akap prek long le sang ta hape ke long le si ki ong amase public to ma ning ki oi thiu la si nona teng polong te nili tuma party ba nili tum ke place ke nide tum ki haji ang ring bang penaan nili thedam lo ningkan pho BJP sarkar par et pe non council ta non ek bosor non ke pleng ateng lo tum par et lo ase non tum ningkan throk Thomas council solai pen BJP sarkar ni tum development long le ma ni tum example non nili hem ni tum party pe theng do na four lane long le ma ta hang jo lo four lane long le ki pure tum ant ahok pe ra paisa ta long le council pen se ako ulta se reservation 50 feet an ke enunder lo hala long le hem phu tum ha comment tu bene puruk ke do pen along le paisa nam ke long ke badel lo ulta se council fansi 50 feet reservation bangke pinang kok lo hala so nam bangke council so long le bang chini ne ta long le hem phu binong tum ke long le ठीक है नील तुम हम बिना तुम लोग लेता में काउंसिल तुम के लासो पैसा लोंग पेन कार्बिंग लोंग डेवलपमेंट क्लेम नहीं है पोलो ता नोना बांग के डेवलपमेंट बांग थे दाम लोंग ले इली तुम चीनी आलू तेरा चीनी लो साकुरी बाकुरी पेन दांग लोग काम जाम ता लोंग ले नील कार्जु लोंग पेपर मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया बानाम तुम पोर्टल मीडिया पे थे लोंग तेंके साकुरी बाकुरी ता टांका महा पीपी पोलोंग ते लोंग ले टांका महा पे लेभांग पीपी पोलो ते लोंग ले लासो मु बांग थे दाम लोंग ओ लसे आहक पे बांग नोना बांग के डेवलपमेंट बांग के मामा टांका दो तुम क्यों न तुम हला तुम सी लोंग लोग लो contract pono ajat tame tangkam ha ki do tin long general people to nombang thegam long de lo opus la ke chok chepo karbiang long home porti karbiang long itum an property to itum asamang bo mai karbiang long lo sangti arlong koila ki ong nai da halo nono teng polong te ilitum thegam long dipupen parokha pe dipu dam lo polo tong te silvita long da bang tiger project polo reserve forest polo nono bang ata GCP dam par pe nakap prek kata kan theg long le da GCP dampar sila so teng pronte future etum karbiang long mo by chance se hemprek long tame karbiang long property bangke avelo zero lo nona bangke ako tender forest royalty tender bonon bangke karbiang long Thomas council long dak tender call long le nila chinia teng polong te nali guwahati si tender call se dak si ke ba posa joma nei hadak pensi itum energy che ba nei de karbiang long Thomas council itu more power long lo non itum pi power kona lo ta non bangke aprang council Thomas council mang ke la dak council Thomas council long si tender call di forest pono sangti pono arlong pono ason tile taksi kolji nona bangke itu more power long lock anta non bangke guwahati si tenda sokol dam nang bang si tenda nang kolji sob bang atum si nang longji non kema mana prang karbiang long sun hill arlong sarlong tendang lok laga philam lo koila sola da non bang sob tenda kol lab lo sob bang khe tu si nang purbam lo ta karbiang long property ake avede lo
Karbi Anglong Autonomous Council 6 Sidul pisali dalang. Tan tali bela non bangke. Sob Assam government masih cohodai lablo. 6 Sidul power kona lo non ke. Apra nil tumadina bangke EMC matum ke 4 gap 3 gap da Karbi Anglong Autonomous Council tendar ko dasi interview call ji. Appointment da tum CPG non ba interview ta non kolong le appointment nang hello pigala non bangke. La sela sote yang polong te Karbi Anglong Autonomous Council bangke non ke debom EMC matum bangke power che jor lablo la tum bangke name sek la tum bangke. Power abela non la tum bangke. Sob Assam government phana tum kenang chohodai lablo. Asi move next upcoming generation tum bangke Karbi Anglong future bang phan miui. Asi non uwiki mi tum no kadu weke thek retan non besim tum thurnang po awas kulinang po nilipuye bang kadu phanta Karbi Anglong de katalon bang mitpi kalam lo. Lasi la bangke choro parlo lasi la bangke la sok talon bangke hokper bangke anutina Karbita ba Karbi Anglong ra do antum hanta la bangke talon nangi. Sitami isi hobuni thekdam lo lo pohelo je non ekidin dipo taunang bong postaring kuri ba flex amaka ka logai dipena an la dipo taralang so area ni ekidin dam lo thekdam lo basela sobu manghumi mi je Karbi Anglong de mane Karbi Anglong long district ke long cheng mate jila ke long cheng ke hang tum aputo ni thekdam long le elong thekdam long le base ahok pera bangke hala sudu cepaduk nai atum cepaduk nai atum ba Karbi Anglong district ke hang cheng atum Samson Singh ti Horsing Terang lapian parta radang ti Songbe telasong tata akapre tum dupik lah hala tum photo mokha amen en ponso te mipigi ba puse matha ate hala tum si chipaduk de hala tum si Karbi Anglong district de jila hanghi basate pini yani tum Karbi Anglong de talon long de je polo pini tum rengdok ring long de polo kasi dilipu men hala tu amen en ipin si akapre ka photo a picture mokha taire bang ke ketara bang chelang no da nilipudam de alang tu photo ta nangji a picture nangji sistem ahok pet hemprek ke hang wek ba Karbi Anglong sorry Karbi Anglong la district ke hang wek atum a photo mokha pipon amen en ponsote mipigi besi nilihin pen kipudun kangtong kale nilihin chinya teng polo te 60 dol area bang ke toll gate ki bi polo te tum dak council tax gate doitum ki bi pi la le dopo senon parok ha gate dolo lahore jan 36 39 long dopo tason tak se along tin tum border area tum gate pipo council pen tum dak tum tender call pen da Karbi Anglong ara tum la so gate bang koson si churung ponte inura bepari ba inura munit nang le plan district pen bang po parok ha gate tong pipo ma hala tara basa fuluni long toll gate na tax tong pipo ido munit ko ala pipo tang polo tang te re-election doneng po bangke dogedo 60 dol area mate autonomous council aso ek long sorana teng long alang dogedo lagi pineng po lagi re-election doneng po sitame isia pordo isia poroteng pesi abi bolong te ate nilitum 2017 anengkan hala sudu election non BJP government men bang jamat latum council congress pen BJP je paro phaklo nilitum election bang extension long le bitum high court case pilo pipik lo nilitum penang chedan lo api bangke asen government latum state government latum central government latum council apu pa jonghe lebi tame latum pilo ma alang tum teng se solidate ti basi non bang re-election doneng besame non bangke completely non bangke state government pono central government pono council pono alang tuma government se latum bangke demand pare bangke lasu re-election pa do fan ke latum ke aning hang helu lasi ningkan po papar po lasi re-election bangke nilichinia teng balong te re-election bangke padu masih long le pa do de latum ke lasi lasu re-election doneng po bangke lake ni matha bangke lan important kalilo dona bangke lan important kalilo athe non bangke ek bosor ke pare non BJP government council kitu lasi non anta do de pronte mentulo do po lasi la ba hearing bom po do bom po ningkan po papar po re-election ke doji bangke angring nili thekam long le pen ki padu masih padu long le Bokajan Nesio Civil Asai Hemalong Bokajan Nesio Civil Pen Phai Kuni ni Phai Sir Kepani ani kangsam por phai ke thama por malong electoral aputhak pherang ke amai ke pha हेतु हल आमार আজি 9 तारिख 9/11/2022 तार भितरते आमार हेतु जी किजन व्यक्ति আছে जी किजन रेजिस्ट्रेशन करिब बिचारे बा डिलिशन करिब बिचारे बा कारेक्शन करिब बिचारे बा शिफ्टिंग करिब बिचारे तेलकर कारणे 8/12/2022 लके टाइम दिया होइसे हेइखिनि समयर भितरत जिबिलाक भोटार्स जिबिलाक व्यक्तिये সেইবোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিলিশ্যন আৰু কাৰেকশ্যন বা শিফটিং কৰিব বিচাৰে সেইখিনি টাইমৰ ভিতৰত আজিৰ পৰা 8/12/2022 লকে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে সেইকেইটা কামবিলাক কৰিব পাৰে
তাৰ পাছতে আমি সেইবিলাক যোনটো আপোনালোকৰ যিমানখিনি ক্লেম বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিমানখিনি থাকিব সেইটো আমি 26 আৰু 12/12/2022 তাৰমানে 26 ডিচেম্বৰলৈকে আমি আপোনালোকৰ যিমানবোৰ সেইবিলাক আছে ক্লেমছ এণ্ড অবজেকশ্যন আছে সেইটো আমি ডিছপ'জ কৰিম। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যিমানবোৰ ইলেক্টৰ আছিলে আমাৰ 5/1/2022 তাৰমানে জানুৱাৰী 5 তাৰিখলৈকে 2022 তাৰিখলৈকে আমাৰ টোটেল ইলেক্টৰ্ছ ভোটাৰ্ছ আছিলে 1,53,461। সেই বস্তুটো লৈ পেলাই আজিৰ ডেটলৈকে 9/11/2022লৈকে আমাৰ ভোটাৰ সংখ্যাটো 1,55,812। তাৰমানে আমাৰ ভোটাৰ সংখ্যাটো 4,839 সেই সংখ্যাটো আমাৰ বাঢ়িছে আফটাৰ ক্লেমছ এণ্ড অবজেকশ্যন আৰু এডিশ্যন সেইবিলাক গোটেইবোৰ কাম কৰাৰ পাছত। তাৰ বাহিৰেও গভৰ্ণমেণ্ট অফ আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা লঞ্চিং কৰিছে ERO নেট। ERO নেটৰ দ্বাৰা সেই বস্তুটো যোনটো ফ্ৰেণ্ডলি মুডত আপোনালোকক সেই বস্তুটো আমি এই প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে কি কৰিব সহায় ল'ব পাৰে। তাৰ বাহিৰেও আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন যিবোৰ আছে তেওঁলোকে যিবিলাক বাহিৰত থাকে বা ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে তেওঁলোকে যোনটো আমাৰ পৰ্টেল আছে এটা আছে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ আছে সেইটো আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে সেই এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই সেইটো ইনষ্টল কৰিব পাৰে। ইনষ্টল কৰি পেলাই সেই প্ৰচেছ যিমানখিনি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিলিশ্যন কাৰেকশ্যন আৰু শ্বিফটিং আছে সেই প্ৰচেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে আমাৰ কনচাৰ্ণ ইলেকশ্যন অফিচাৰ নাইবা ERO নাইবা AERO নাইবা BLO তেওঁলোকৰ সহায় ল'ব পাৰে। সহায় লোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো এইটোৱে হ'ব লাগে এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছটো তাতে আপলোড কৰিব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ বেলেগ যোনটো কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাথাকে সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ যদি দিয়ে হয়তো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। গতিকে এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি বস্তুবিলাক বুজি ল'ব এপ্লাই কৰাৰ আগতে পৰ্টেলত। অৱগত কৰিলে আপোনালোকক মই জাষ্ট ক'ব খোজোঁ এতিয়া স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিজনৰ এক্টিভিটি যিহেতু ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ ভোটাৰ্ছবিলাকে তেওঁলোকৰ আজি যোনটো আমাৰ খৰচা তালিকা পাব্লিছ হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড ড্ৰাফ্ট ফটো ইলেক্ট্ৰল ৰোল যোনটো পাব্লিছ হৈছে তাতে তেওঁলোকৰ নাম উঠিছে নে নাই তেওঁলোকে চেক কৰিব পাৰে। যদি তেওঁলোকৰ যদি কিবা ভুল পাইছে নামত বা এড্ৰেছত তেওঁলোকে এইটো কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ছাৰে অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিছে আমাৰ ক্লেমছ এণ্ড অবজেক্টিভ ফাইল কৰা ডেট হৈছে ডিচেম্বৰ 8 তাৰিখলৈকে আছে টাইম তেওঁলোকে ফাইল কৰিব পাৰে আৰু ফৰ্ম 8ত তেওঁলোকে কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদি তেওঁলোকৰ ৰেচিডেঞ্চ যদি ভুল হৈ আছে যদি শ্বিফ্ট কৰিব খোজে ফৰ্ম 8ত কাৰেকশ্যন আৰু যদি PWD কেণ্ডিডেট যদি আছে ছাপ'জ ভোটাৰ ডিচেবিলিটি আছে তেওঁলোকে ফৰ্ম 8তে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ এপিকো আমাৰ ফৰ্ম 8ত কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু আগতে বেলেগ ফৰ্ম আছিলে কিন্তু এতিয়া ECI কি কৰিছে ফৰ্ম 8তে বহুতখিনি সুবিধা দি দিছে যাতে ভোটাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এইটো এটা ইজি হৈ যায় তেওঁলোকৰ হেৰি কৰাটো মানে শ্বিফ্ট কৰক কাৰেকশ্যন কৰক ৰিপ্লেচমেণ্ট এটা ফৰ্মতে দি দিছে। আৰু যদি তেওঁলোকে নতুন ভোটাৰ হয় নতুন ভোটাৰখিনি আমাৰ ফৰ্ম 6ত এপ্লাই কৰিব পাৰে। এইটো আমি বহুত আগৰ পৰা এৱেৰনেছ কৰি আছোঁ আৰু আগতেও আছিলে ফৰ্ম 6টো আৰু মই অনুগ্ৰহ কৰিম যাতে আপোনালোকৰ থ্ৰু দি যাতে আমাৰ যোনবোৰ 18 ইয়াৰ হ'ব অহা জানুৱাৰী 1 তাৰিখলৈকে যোনবোৰ 18 ইয়াৰ্ছ কোৱালিফাই কৰিব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে কেইদিনমানৰ আগতে আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছিলে ECI থ্ৰু দি য'ত ইভেন 17 ইয়াৰ্ছ যোনবোৰ আছে 17 ইয়াৰ্ছ 18 টাৰ্ণ নোহোৱাখিনি তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো গতিকে আশা কৰোঁ যিমান পাৰে নতুন ভোটাৰ যাতে ইনক্লুড হয় এবাৰ আমাৰ স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিজনৰ এক্টিভিটিত। ইভেন কেইদিনমানৰ পাছত আমাৰ স্পেচিয়েল কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব BLO বিলাকৰ থ্ৰু দি পলিং ষ্টেচনত বা আমাৰ বেলেগ আমি ডেজিগনেটেড ভেনিউ দিম য'ত স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিজনৰ এইবিলাক কেম্প বহোৱা হ'ব। তেওঁলোকে নিজৰ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ হওক বা কিবা যদি অসুবিধা থাকে ডাউট থাকে তেওঁলোকে আহিব পাৰে। মই তাকে আশা কৰিলোঁ যাতে আৰু মানুহ যাতে ইনক্লুড হয় ইলেক্ট্ৰল ৰোলখনত আৰু কিবা যদি অসুবিধা থাকে আমাৰ অফিচৰ মানুহ সদায় আছে BLOবোৰ আছে AEROবোৰ আছে আমি আছোঁ সদায় চ' গতিকে সেইখিনি আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ। Pini hada berda kela pansikang ton poiglom dumi thakmi kurang tu.